ndabahaye mwiriwe mwese canke se mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 13 mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira hamwe uko umutekano wifashe ngaha mu gisagara cya Uvira nyuma yuko bitangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya leta y'intwaro rusange ya Kongo Bwana Patrick Muyaya avuga ko izasara zikomeje kugenda zongera ingabo hafi igisagara cya Uvira. Nimuze turebera hamwe uko FDNB na FARDC bahagaze mu kizwi nka blocage stratégique albanais muri zone ferme zatangiye gushyirwaho ibice bitandukanye harimo mitrailleuse raudre camera thermique ndetse bikaba birwerekezwa na drone de surveillance ziriko ziragenda zigaragara mu kirere cy'igisagara cya Uvira. Hari kandi chez militaire unité K9 imbwa za gisirikare ziriko ziragaragara muri iki gisagara. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na operation interarmée coordonnée guhuza ingabo zatangiye kugaragara muri iki gisagara cya Uvira bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikorwa. Turaza kandi kurebera hamwe usage de la technologie avancée ikoranabuhanga rihanitse rimo système de doublage ndetse n'irizwi nka anti drone jammers ryatangiye kuba ryagaragara. Turarebera hamwe kandi rijyanye na infrarouge ryatangiye kugenda rikoreshwa ku muhanda uva Kavimvira Luvunge ndetse na Kimanga nk'uko amakuru adushyikira bisobanura. Hari kandi renseignement de terre guhindura ingamba z'ubutasi zatangiye kugenda bikorwa bigizwemo rero na Demiap ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bigizwemo uruhare na Service National de Renseignement. Turaza kandi kureberamo uko kurungu bitangazwa kubirebana n'ibiriko biragenda byibonekeza mu cyakozwe kizwi nka poste avance fortifié ndetse turarebera hamwe ibijyanye na patrouille mobile renforcée. Turebe nuko zone tampo de sécurité ziriko ziragenda zikorwa mu bice bitandukanye aho bitangazwa ko mu nkengero ndetse no mu misozi yegereye Uvira zamaze gutangira gukoreshwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation philosophique bikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye ndetse nuko umutekano ucunzwe mbese turababwira n'ibijyanye na déploiement cible des unités spécialistes mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imihindagurikire yuko bari basanzwe bakora akazi, tubabwire n'icyo kuri ubu ngubu bigaragaza ibi bigiye kuba. Ikaze nanone rero byo ndasabone niba ari ubwa mbere dukurikiye wiyongere mu bajya wema kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye abarebana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Nk'uko twatangiye tubabwira ni kuri iki cyumweru kwigenekerezo rya 13 mukakaro umwaka wa 2025 igisagara cya Uvira cyamaze gushyirwamo ingufu zidasanzwe mu rwego rwo kurinda igitero gikomeye gishobora kwibasira uyu mujyi giturutse hariho hose nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Nyuma y'itangazo ryasohowe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya, ni itangazo rigaragaza ko izasarambwe ziri kongera ingabo ku mirongo y'urugamba mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iza FDNB zahise zoherezwa ku bwinshi mu nkengero z'umujyi wa Uvira nk'uko amakuru adushyikira ngaha bisigura. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu abatuye mu bice bitandukanye bya Uvira batangaje ko babonye imbwa za gisirikare chef de patrouille et détection ziri mu bikorwa byo gusaka cyane cyane mu bice bitandukanye bihuriramo abantu ndetse no mu quartier zituyemo abantu benshi. Izi mbwa zirifashisha mu gusaka ibisasu, gukurikirana abakekwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse no kurinda ibigo bya gisirikare. Rero bivuga ko ari stratégie militaire ziri gukoreshwa ngaha harimo poste avance fortifié aho bivugwa ko rero hubatswe ibice bitandukanye FDNB na FARDC bashyizeho poste avance mu kumihanda yinjira Uvira nko mu nzira iva Kavimvira iva Shanje ndetse na Ruvunge. Rero buri cyambu cyashyizweho burindi bufite imbunda ziremereye, imbunda zifasha kureba nijoro zifite vision nocturne kuko bitangazwa ko izasarambwe zishobora no kwifashisha amasaha y'ijoro zinjira muri iki gisagara nk'uko byagenze mu gisagara cya Bukavu giherereye muri Sud Kivu.
hari kandi patrouille mobile renforcée, ingabo ziri mu misozi no mu mijyi zigenda zisaka. Hakozwe gahunda yo kugenzura umujyi mu matsinda y'ingabo zifatanyije n'abashinzwe iperereza, bagenda bahinduranya aho bari kandi bafite ibikoresho byo kuba babasha kuba barwana mu gihe byaba ngombwa, ibizwi nka arme anti-aérienne ndetse na mortier legal, aho bitangazwa ko mu gihe rero hari na drone y'izasram ishobora gucaracara mu kirere kigenzurwa n'igisirikare cy'igihugu bagomba guhita bayirasa. Hari kandi cyakozwe kizwi nka zone tampo de sécurité, aho rero bivugwa ko hari hatangajwe ingamba zo gushyiraho zone tampo hagati mu nkengero z'igisagara cya Uvira n'udusozi dukikije iki gisagara, aho bivugwa ko izasarambwe zimaze kuba zakikusanyiriza abaturage batuye hafi y'aka gace. Bamwe mu buryo bwihuse bakaba rero basabwe gutanga amakuru ku gihe ibishobora guhungabanya umutekano. Hatangiye kandi gukorwa ibizwi nka operation philosophique, kubungabunga ndetse no kuba bafata ingamba zidasanzwe. FARDC rero n'ingabo z'u Burundi batangiye gukoresha abakangurambaga hifashishwe radio, amapikipiki, ndetse bikaba bivugwa ko kuri ubu hamaze gutegurwa imodoka zigomba kuba zazenguruka umujyi wa Uvira igihe icyo ari cyo cyose, mu gihe abaturage batabaje bavuga ko hari umuntu babonye utamenyerewe cyangwa ufite imyitwarire idasanzwe. Hari kandi cyakozwe kizwi nka diplomatie des unités spéciales, aho bohereje unité spéciale. Hari amakuru avuga ko hari abakomando spéciale bavuye Kinshasa ndetse n'ahandi, ndetse barimo n'aba FDNP bari gukora ibikorwa byo kwinjira mu mashyamba mu misozi yahitwa Mitumba mu rwego rwo gucungira hafi inzira zose zishobora kwinjirwamo n'izasarambwe. Umwe mu ntwazangabo warungitse ubutumwa ku rubuga yagize ati: twashyize imbaraga nyinshi mu kugenzura igisagara, twashoboye kuvumbura abari bihishe barahishe intwaro mu gace kahitwa Karundu. Ubu tugamije kurinda abaturage kandi tuzakomeza kubigeza tugeze ku ntsinzi. Ni mu gihe rero hari gutangazwa ko abasirikare barenga 7,000 ba FARDC bamaze kugera mu gisagara cya Uvira. FDNB nayo yohereje batayo 3 z'ingabo zihariye mu myitozo yo kurinda umujyi. Benshi kuri ngo bari mu bice bya Kavimvira nk'uko amakuru dushyikira abisigura. Hari abacancuro bakomoka muri Colombia bivuga ko bakorera ibice bitandukanye bamaze kugera muri ibi bice kugira ngo bafashe FARDC urugamba. Abaturage bugarijwe n'impungenge bavuga ko bumvisha amasasu y'imbunda ziremereye mu bice byegereye umupaka w'u Burundi, ariko baza gusanga nta gitero cyari cyahabaye. Mujyi wa Uvira urarinzwe bisanzwe, ibikorwa by'ubutasi, kurinda ibirindiro no gukumira icyo inyeshyamba zishobora gukora bikomeje kugenda byibonekeza. Nyuma y'uko rero guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo atangarije abaturage ko bagomba gutuza, hari abaturage bavuga ko bashobora kuba baratangiye guhungira mu gisagara cya Bujumbura. Nyuma y'uko guverinoma ya Kongo itangaje ko izasarambwe ziri kwegera igisagara cya Uvira ngo zigire icyo zigeraho, ingabo za FARDC zifatanyije na FDNP zahise zivugurura uburyo bwose bwo gucungamo umutekano. Ibikorwa binyuranye n'uburyo busanzwe bukoreshwa, umutekano wakurikiranwaga mu buryo buciriritse, hashyizwemo imbaraga cyane mu bice bitandukanye ibiberamo amasoko, ibitaro, ibiro bya leta, ariko nta gikorwa cyari cyatangira kijyanye n'imirwano muri iki gisagara. Abaturage bari kubona patrouille zikorwa mu buryo butandukanye nuko bizabaga. Biravuga ko rero kurungu FDNB ndetse na FARDC bari guhindura ibijyanye no kugenzura imihanda yinjira inasohoka mu mujyi wa Uvira. Hari kandi patrouille z'abapolisi n'abasirikare mu masaha asanzwe. Hari kandi gukoreshwa radio zikomeje kugenda zivuga uko ibintu bihagaze hagati y'igisirikare. Hari uburyo bushya bwashyizweho, hari blocage stratégique urbaine, aho bivuga ko FDNB na FARDC bashyizeho zone fermée zigenzurwa n'imbunda za mitrailleuses, rodre, ndetse hakaba hongerewe kamera thermique nk'uko amakuru dushyikira bivuga. Abaturage banyura mu byerekezo bigenzurwa hakoreshejwe drone de surveillance mu bice bitandukanye. Hari kandi ishiye military unité K9, aho rero bivuga ko hari imbwa za gisirikare ziri kugenda zigaragara mu bisagara bigize Uvira. Imbwa ziri kwifashishwa mu gutahura ibisasu ndetse n'ibishobora kuba bizategwa mu bice bitandukanye. Aho rero imbwa ziri kuzenguruka igisagara ziri gukoreshwa n'inzobere z'igisirikare zabiherewe amahugurwa mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kinshasa. Hari kandi ibyatangijwe bizwi nka Operation Interarmée Coordonnée, aho rero bahuje ibikorwa byose bikorwa n'ingabo za FDNB ndetse na FARDC. Amakuru dushyikira ngara avuga ko FDNB na FARDC na Wazalendo n'abacancuro bo muri
Colombia bakomeje kugenda bakorera hamwe mu kiswe sécurisation par cadrage, aho rero buri kuri ubu bari gutangira amakuru ku gihe y'ibiriko biragenda byibonekeza ngaha. Hari kandi usage de la technologie avance, gukoresha systeme de barrage anti-drone jammers bagamije kuba rero bagira icyo bibageraho bitandukanye n'ibyabaga. Akaba rero hashyizwe bimwe mu bice bitandukanye by'ingamba mu rwego rwo kugira ngo ibice birimo Kavimvira, Ruvunge ndetse na Kimanga bibashe gucungirwa umutekano. Hari kandi guhindura ingamba z'ubutasi renseignement de terrain, aho abaturage basabwe gutanga amakuru biciye mu buryo bw'ibanga numero verte. Ni mu gihe bitangazwa ko Demiap nayo ikomeje kugenda itangira amakuru ku gihe, aho rero kuri ubu ngubu ibikomeje kugenda biba biri kuba mu gihe Amerika na Katari bishaka ko amasezerano ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rizasarambwe asinywa vuba. Amakuru dufite aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari bashaka ko ibiganiro biguza intumwa za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'ihuriro rya AFC birangira vuba, nubwo hari ingingo zikomeye impande zombi zitari kumvikanaho. Kuva ibiganiro bibera Doha muri Katari bizatangira mu kwezi kwa gatatu muri 2025, intambwe ebyiri gusa nizo zatewe, harimo kubiza AFC zarakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikare no mu bice bihana imbibi no ku mpande zombi zumvikanye guhagarika imirwano mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi 2025. Ubuyobozi bukuru bwa AFC bwakuye intumwa zabwo i Doha nyuma y'aho Leta ya Kongo yanze kurekura abantu 700 barimo abanyamuryango b'ihuriro n'abandi bakekwaho gukorana nayo batawe muri yombi. AFC yagaragaje kandi ko Leta ya Kongo itagacira ibiganiro kuko yohereza abantu badafite ijambo rikomeye. Kugeza muri uku kwezi intumwa za leta zari ziyobowe n'umuyobozi wungirije w'urwego rw'abinjira n'abasohoka DGM Papi Mbuyi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru ibiganiro by'Doha byarasubukuwe. Kuri iyi nshuro Leta ya Repubulika yohereje abayobozi bo ku rwego rwisumbuye barimo Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemain Shabani Luko, umuyobozi wa DGM Ronald Kanshwantare. Minisitiri Shabani yitabiriye ibi biganiro bizaduha mu buryo buziguye. Icy'ingenzi cyamujyanyeyo ni ukugira ngo impande zombi ziramutse zumvikanye hazasinywa amasezerano mu izina rya leta. Nk'uko rero bisanzwe intumwa za AFC ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho Benjamin Bonimpa, abandi ni René n'abandi uri mu bashinze umutwe w'izasarambwe. Hari kandi Jean Pierre Ulumba Lukamba, Yannick Chishola. AFC rero igaragaza ko yiteguye kohereza i Doha umuyobozi wungirije wayo Bertrand Bisimwa kugira ngo mu gihe impande zombi zumvikanye ku ngingo zose azasinye ku masezerano mu izina ry'iri huriro. Ibi biganiro biri gukurikiranwa na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta, uhagarariye u Rwanda, intumwa ya Amerika, y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'iya Togo, bose bari Doha. Kubera ko ibi biganiro bizaduha ari byo byitezweho gukemura amakimbirane yo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhera mu mizi yayo, Amerika ifite impungenge ko bidatanze umusaruro amasezerano u Rwanda na Kongo bagiranye ku igenekerezo rya 27 Ruheshi nta gifatika yatanga. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Amerika na Katari biri gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na AFC kugira ngo byumvikane ndetse ibyifuzo bibashe gushyirwa mu bikorwa. Amerika ishaka ko Leta ya Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na AFC bagirana amasezerano mbere y'uko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahurira i Washington DC mu mpera z'uku kwezi kwa Mukakaro, aho Donald Trump yiteze ko bazagirana amasezerano ya nyuma. Leta ya Katari irashaka gukomeza kubaka izina muri diplomasi kandi bisaba gahunda yateguye neza ko igomba kugera ku byifuzo. Umusaruro mwiza kandi ufatika wava mu biganiro bizaduha ni ingenzi cyane kuri yo, nubwo rero igitutu ari cyinshi. Guhuza ibyifuzo bya Leta ya Kongo na AFC biracyari imbogamizi. Hakiyongeraho ikindi kibazo cyo kuba impande zombi zishinjanya gutegura intambara.
mbere yuko Mbonimpa ajya i Doha ku igenekerezo rya 5 Mukakaro yatangaje ko leta ya Kongo iri kurunda abasirikare n'intwaro ku mpande zose. Ati ukuri nuko Kinshasa ishaka intambara. Leta ya Kongo ibona ibiganiro za Doha nk'amahirwe yo kwisubiza ibice byose yambuwe na AFC, cyane cyane igisagara cya Goma na Bukavu, ariko iri huriro ntiribikozwa kuko ryo rishaka gukomeza kugenzura ibi mu buryo buhoraho. Ibyo benshi badatinya kuvuga ko bishobora kuvamo intambara ikomeye. Ibiro ntibiri kwa mu gihe kandi bikomeje kugenda byibonekeza kuko benshi mu bakurikiranira hafi biri ko baravuga ko buri ruhande rwiteguye kurwana. Ibyo benshi babona ko ari ikibazo gikomeye kandi gishobora gukurura imvururu. Kugeza ubu rero leta ya Kinshasa irashinja za Sarambwe kuba ziri kongera abasirikare mu gihe kandi ibi bikomeje kugenda n'ubundi bizibonekeza ko bizavamo intambara ikomeye. Hagati aho guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatangaje ko igiye gusaba Uganda kuyiha ibisobanuro nyuma yo gufata icyemezo cyo gufungura imipaka iyihuza n'iki gihugu n'uduce tugenzurwa n'iza Sarambwe. Muri iyi ndwi nibwo Uganda yafunguye imipaka irimo uwa Bunagana, uwa Ishasha nyuma y'itegeko ryatanzwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni icyemezo Kampala yafashe mu rwego rwo kuzahura ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwari bwarazahaye kuva muri Kamena 2022 ubwo imipaka yafungwaga. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, nyuma y'inama minisitiri yabaye ku wa 5 yatangaje ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kwayikwamba Wagena yahawe inshingano zo gusaba Uganda ibisobanuro bikwiye ibyatumye ifungura iriya mipaka nta buyobozi n'umwe wa leta uhari. Uganda ivuga ko ifungurwa ry'umupaka wa Bunagana ryayihombyaga abarirwa muri miliyoni 500 z'amashiringi buri mwaka. Ibyabaye intandaro yo gufungura iriya mipaka, ariko nubwo yafunguwe biravugwa ko kuri ubu ngubu bicyakiriwe neza n'abari i Kinshasa, ndetse bivugwa ko bishobora kuba byakangiza bikomeye ibijyanye na diplomasi iri hagati ya Uganda ndetse n'igihugu cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi rero kandi ni ibibaye mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko biri kugenda biba bibi cyane bitewe n'uko kugeza ngubu Uganda nayo ishyirwa mu majwi kwishobora kuba iri gufasha umutwe w'iza Sarambwe. Mu gihe rero ibi byose bikomeje kugenda biba biri kwa mu gihe Warikare Wazalendo iri kwigamba kwisubiza ndetse no kongera kuba yakigarura ibice byinshi ngaha. Reka nabyo tubisasangure turebe uko biteye. Ku wa 4 hari ku igenekerezo rya 10 Mukakaro ahitwa Matembe, ahitwa Katobo mu gace kahitwa Banamurindwa muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko kuri uyu wa 4 ku itariki ya 10 habereye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC na Wazalendo. Nkuko rero amakuru agera ku kinyamakuru Actualité.cd abigaragaza, inyeshyamba zizasarambwe zari ahitwa Ihura zagabye igitero ku birindiro by'abarwanyi ba Wazalendo biyita abakorerabushake bashinzwe kurinda igihugu ahitwa Matembe ahagana mu masaha ya 2 ku isaha yaho mbere yo gusubizwa Ihura. Amakuru avuga ko imirwano yamaze amasaha menshi mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana. Mu gitondo cyo kuwa 5 muri ako gace hari hatuje kandi ngo iki gihe hakaba rero haragenzurwaga na Wazalendo. Icyakora amakuru akomeza avuga ko amakimbirane akomeje kugaragara muri ako gace kandi ibintu bishobora gufata indi ntera igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'ibikorwa by'inyeshyamba byiyongera mu kariya gace ka Warikare. Abaturage b'Imitembe bari bamaze guhungira ipinga kuva muri aka gace, bikaba rero bivugwa ko bigoranye bitewe n'ihungabana ry'umutekano rikomeje kugenda rihagaragara. Hagati aho rero Musenyeri Flodori Ambongo, uyu muramuzi ni Cardinal, yatangaje amagambo akomeye avuga ko ku biganiro bimaze iminsi bivugwa hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Uyu rero Cardinal Ambongo akaba yanenze aya masezerano. Reka turebe ibyatangajwe na Cardinal Ambongo. Yabitangarije i Roma mu Butaliyani ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, aho rero avuga kuri aya masezerano. Cardinal Ambongo uri mu bafite ijambo rikomeye muri politike ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yise ari amasezerano ibisubizo by'ibinyoma ku makimbirane amaze imyaka 70 mu buseruko bwa Kongo. Uyu mushumba yavuze ko nta cyizere cy'uko uburyo bwakoreshejwe na Trump buzatanga umusaruro hagati y'u Rwanda dore ko ngo yabugerageje mu kunga Ukraine n'Uburusiya.
n'Uburusiya ariko ntibigire icyo bitanga. Agize ati hambere aha mwakurikiranye igisubizo cya Trump ari guha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda muri iyi ntambara, kandi intandaro yayo ntabwo y'agaciro. Njyewe Trump w'igihangange ndaje mpunge. Hanyuma mu mpamabuye y'agaciro yagaragaje iki gisubizo muri Ukraine ko kitakoze, gusa iwacu imuhira buri wese iyo yumvishe Trump ariruka agira ubwoba. Ambongo yunzemo ku buryo bwakoreshejwe mu gusinya aya masezerano budakwiye ndetse bukaba bunarambiranye. Ati icyo twavuga kuri aya masezerano uko ubu buryo bw'imikorere buhagije, ibisubizo by'ibinyoma birahagije, ibyemezo bifatwa hatabanje gutega amatwi abugarijwe n'umutekano muke birarambiranye. Aya masezerano rero akaba yarayanenze avuga ko atazatanga umusaruro nk'uko byitezwe. Nuko dusoje Fyonda Sabone wiyongere mu bajya kubana natwe twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.